Aloha kākou. Eia no na dragon fruit. Ano paʻakiki ka ʻike ana i nā dragon fruit ʻehā e ulu nei ma kia mea no ka mea ua puni ʻoia i nā mea kanu pāpapa. Yeah? Ua kukulu o kumu puhi i kia mea ma luna me nā kaula. Yeah? E hele ana i lalo. Me ka manaʻo lana e ulu ana nā pāpapa ma luna o kēlā mau kaula. E hele ana a hiki i kia mea nei. A pēlā no ka ulu ana o ka dragon fruit, a ka lohi loa ko lākou ulu ana. Aka i kekahi lā e ulu ana a hiki i luna nei, e kao ana ma luna o kia kākoʻo nei. Yeah? So, ʻoiai lōʻihi ke kale ana i ka dragon fruit, ua kanu wau i kia mea pokole. Okay? Loa ana ka mea ai. Ano nui nā mea kanu aʻu i kanu ai ma kia mea nei. Ano paʻapū, you know, nui loa nā mea ma kekahi wahi liʻiliʻi loa. Aka, ʻaʻole wau e manaʻo e huki i kekahi, e waiho ana wau pēlā. I ʻike ana kākou i nā maikaʻi ka ulu ana, ʻaʻole paha. No laila, e koe aku no ia. Mahalo i ka hoʻolohe ana mai.